A serious road collision occurred on Wednesday between a Maruti Eeco with registration bearing TR03T-0634 and an Alto K10 with registration number AS11S-6599 at Hatai Kotor. Upon receiving information about the crash, personnel from the fire and emergency services rushed to the spot, rescued the injured victims from the wreckage and immediately transported them to nearby hospital for medical treatment. According to reports, a vehicle traveling from 82 mile collided with another incoming vehicle upon reaching Hatai Kotor. Upon being alerted to the crash, fire and emergency services personnel promptly dispatched a team to the scene, rescued the injured passengers from the wreckage, and transported them to the hospital for necessary medical care. और तिनी बाइके लाहार पाटे मुंखा से साइकल दरा संखे 82 माइल नि फाइ दङ जो जों एकदम स्लो न पुलाव अंके और बुफांसे गलाइखा हाइके मा दङ दा जों सिनि साइड जों अस्टेकेन फाइ दङ जों सयजना दङ सिनि गारिबो सराय खमाय दङ जे बासै बिसै इन्जुरखा आ गारि मट्रिसानि चालक फाइगा जोंनो बुथाय देखाता आइनि सम हाय माने नौरा के बेंग फाइ दङ माने जोंके 82 माइल नि फाइ दङ इनके आ जे ताकसा गारि इनके बेंग फाइ माने बजे सामानि इनके बा गटलानि फाइ दङ ब कानजलपुराव थांनाय जों तो 82 माइल नि फाइ दङ जों समबाराव थांमानि दिनै फिरगै दङ दा अस्टे दिरेखन थांलायनि हि फाइलाय दङा आरो अरता हाइगत नाङै थांगाता खर बसुक साक दुखु मांका खर बसुक थांके आनि बासै दुखु मांका आंबो किसाब बिस्माव दुखु मांका यागो दुखु किसा मांका तो बिस्माव किसा दुखु मांका आमने बिसिंगो ताबुक आज चालकनाय माने कुनु केफेक नंजाक दाना बम हाय अबस्था एकदिन माने बाइके लायखा ब जे सामान इनके ब मक्रै थांखाय साव ब पुरा रंग साइड फायो नायनो दिन जों तो सिनि साइडआव जों दङ आम हायता ठीक আছে निनि मुं आनि मुं कहर जमातिया कामी कामी गोरजी Reported by Ashish from Hatai Kotor, Chini Khorang.